Lengosi yaphuma Psalms chapter 100 ithi siyongena emasangweni akhe singena ngembonga singena ngejabula emasangweni akhe noma silethe ikhalo noma silethe inyambeke singena emasangweni akhe singena ngembonga singena ngejabula singena sithatha
wafika wathi vuka shothi bonke namathuna bekatavuleka kodwa basibopita kuthi ayomethuna iminyango ethuna leLazaro kunendoda leminyango walethuna lofakwe kubo yafika yema kamnyango Jesus yafika yathi Lazaro amen yathi ngiyabonga babe kuthi ufile ngiyabonga ukuthi uyangifa Jesus yathi Lazaro come out amen ushonjani uthi Lazaro ende Jesus ube Lazaro uboshiwe Lazaro ufile uboshiwe imagine yesterday kodwa uthi Lazaro come out umathi Lazaro come out bekathi nimethu kaflani nomtimbo Jesus kaflani nasani kushine amen nalokhiwe esikhonyeni amen God bless you amen come out iBhayibheli lithi azangene kodwa wabika Lazaro wakhona phuma boshiwe wevakala sengaphandle Lazaro wakhona inkosi isithulule amen may God athulule namhlanje amen uNkulunkulu akathulule namhlanje amen ngiyafayida ngosayini